صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رئيس بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Anas bin Malik, saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik. Amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju bakal metu minan nari saking neraka sapa man wong qala kang ngucap sapa si iman, ngucap la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Ya tegese ma'a Muhammadur Rasulullah, karena niki napa jenenge sak paket la ilaha illallah ai ma'a qauli Muhammadur Rasulullah, terus lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine iman, wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine iman waznu syairatin utawi sak boboti gandum abang syairah. Wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine iman waznu syairatin utawi sak boboti gandum abang min khairin nyatane saking napa niku kebagusan. Tapi kebagusan teng mriki wong krana iman niki. Jadi sing pertama niku napa? Iman. Nah, kok khairin sing kedua siji maknane. Berarti khairin sing pertama nika ai minal iman jami'a ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairin gini ku maknane ai minal imani jami'a ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairin sing pertama gini ku saking iman, min khairin sak boboti gandum saking kebagusan, maknane kebagusan saking keimanan nanggene apa sing digawa kali Gusti Kanjeng Nabi. Apa ae sing digawa Kanjeng Nabi? Amanna billah wa amanna bisyari'ah, amanna billah wa bi rasulillah wa ma jaa an rasulillah. Iman nang Gusti Allah, iman nang Rasulullah, ya iman nang sing digawa kali Rasulullah. Tasaddaqna bisyari'ah. Iku. Jadi maknane khairin ten mriki geniku al imanu mi ai napa ai minal iman min khairin saking kebagusan ai minal imani jami'a ma jaa bihi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknane kebagusan min khairin saking kebagusan garis miring min khairin ai minal iman tegese saking iman jami'a ma ing sekabehane barang jaa kang wis teka bihi utawa kang gawa bihi kelawan ma sapa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh sing pertama. Nomor loro wa yakhruju lan bakal metu minan nari saking geni neraka sapa man wong. Qala kang ngucap sapa si iman ngucap la ilaha illallah. Iki sami ai ma'a qauli Muhammadur Rasulullah. Wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine man waznu burratin utawi sak boboti gandum kuning mang gandum abang syairah nek burrah niku gandum kuning wa fi qalbihi lan niku tetep ing dalem atine man waznu burratin utawi sak boboti gandum kuning min khairin saking kebagusan lah niki kebagusan napa buah daripada keimanan. Nek sing khairin pertama niku maknane iman nanggeni nopo sing digawa kali Kanjeng Nabi ku jenenge iman. Nanggeni apa sing digawa kali Kanjeng Nabi. Ndak sengit nanggeni syariate Kanjeng Nabi. Khairin sing nomor loro nggih niku nggih kaapian kabeh niki krana khairin sing keloro niki adalah khairin yang kedua adalah merupakan buah daripada keimanan. Dadi artine goro nek ana wong ngaku iman tapi gak gelem nglakoni kebagusan goro. Carpak nika. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nika bibit maka bakal tombu kajuan nika mesti andi buah. Le buah iman nika khairin si kedua ngelakonin kebagusan. Wa yakhruju lan bakal metu minan nari saking geni neraka ki karmele kuli sampeyan nika lek beri bocoran tro keluar dari neraka ya gampang enten tak harus bere enten tak harus kiluan apa boleh kintalan seberen bikin gandum merah syairah atau seberen dari bobot gandum koneng gandum semacam beras tak jengak jagung seberapa beren wa yakhruju lan bakal metu minan nari saking geni neraka sapa man wong qala kang ngucap sapa si man la ilaha illallah wa fi qalbihi lan iku tetep ing dalem atine man waznu dzarratin utawi sak bobote semut pudak. Semut pudak niku sigharun namli. Gini ku semut sing paling cilik, sing cilik-cilik. Apa Pak Kak? Apa piro jumlahe? Siji tok. Wahidatudz dzarri. Mek siji tok waznu dzarratin sak dzarra sesitung bilis bodak seberapa beren. Min khairin saking kebagusan king sing ngelakonan dari seber kerat dua banja qala dawu sapa Abu Abdillah qala dawu sapa abanu niki nggih sapa abanu haddatsana nyritakaken nang kita sapa Qatadah haddatsana nyritakaken nang kita sapa Anasun Sayyidina Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat lain bene min khairin tapi min imanin wa fi qalbi waznu sya'iratin min imanin wa fi qalbi waznu burratin min khairin niku digenti iman riwayat sing liya nggih niku min imanin saking
iman. Min imanin saking lafat min imanin, makana min khairin hale dadi gantine lafat min khairin. Dadi di riwayat liya mboten damen min khairin, lebih jelas maning. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min imanin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu burratin min imanin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbi waznu dzarratin min imanin. Niku di riwayat Abu Abdillah, di riwayat sing liya nggih niku ndamel lafaz napa min imanin mboten lafaz min khairin. Tegese nggih sami, artine min khairin nggih iman. Nah krana iman niki ibarati kayu sing gedhe sing mestine berbuah ya kudu ana kaapiane. Nah king saja ge iman niki kesamalarat untuk berentak berek cek kun karoning seberan bilis potek, seberan gandum merah, seberan gandum kuning, sokor mate nak ibadah iman pasti swarga je pasti. Lese mempertahankan ini kasih sulit, saking gampang masuk swarga. Enten tak repot swarga nika, tak repot. Masuk sokor cekak iman Islam. Man kana akhiru kalamihi minad dunya indan intihai ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saran orang ning akhir umur ketika akhir ning ajal tome ba ajal depa ajal dateng ajal ya akhiran kalaban la ilaha illallah swarga. Swarga. Dari hadis nikah, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin, ay minal iman jami'a ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Seran orang dalam atenah bade sebereen bilis potek, sebereen biji gandum merah daripada keimanan, iman ke Gusti Allah, iman deka Rasulullah, ben iman deka apa saya ke babi Rasulullah. Halal haram, empun jadi otek wis. Taat maksiat, empun bukan je wis dari Gusti Allah lebat Gusti Kanjeng Nabi sakroba syariat nika. Jadi otek nika. Kadek-kadek ngotek apa saya kebe bi Kanjeng Nabi, tak nyama iman nih kah? Ki kurang puas bi apa saya kebe bi Kanjeng Nabi, tak pate cocok dah apa saya kebe bi Kanjeng Nabi. Bengal ngeritik ke Kanjeng Nabi. Apa saya kebe bi Kanjeng Nabi belum tentu bener, ya tak iman nih kenyaman. Harus iman bi apa, de apa saya kebe bi Gusti Kanjeng Nabi. Mun seberaan bilis potek, seberaan bikin gandum syairah, gandum merah atau burroh, gandum kuning, seberaan nikah atau darah, seberaan bilis potek nikah, korban di dalam ateh swarga. Karena nek kebude konjina swarga nek ada beng labeng swarga tanto ne bede konjina, la konjina swarga ne bede. Miftahul jannati la ilaha illallah. Masuk di konjina tak masuk. Mon konjina rosak ya tahu. Jeng kunci jadi kongkongang rosaki ya. Nah, kunci ini bisa kongang rosak masih kunci ini kan. Kunci mon be dana beda kunci nah beda. King cuma rosak kunci nah. Makanya ketika Al-Imam Wahab bin Munabbih annahu qila lahu ya toraki dekat Imam Wahab bin Munabbih alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Wahai Imam Wahab bin Munabbih, bukankah kaulu ucapan la ilaha illallah adalah
miftahul jannah sebagai kunci atau pembuka daripada surga? Qala bala. Dabun Imam Wahab bin Munabbih. Iya. Tak salah aja. Miftahul jannah la ilaha illallah. Bener. La ilaha illallah miftahul jannah. Bener. Walakin laisa miftahun illa walahu asnanun. Tetapi setiap kunci pada berde gig-gerigin. Setiap kunci berde gigigin. Gig-gerigin doa. Lalu mun ada gig-gerigin tak kena yang buka aja. Setiap kunci lahu asnan. Berde gerigi, berde gigi situng, gigi dua, gigi telok. Lama-lama mun kunci kono lebih lancong. Punya gig-gerigin. Ane kemun tak tepak gigi-gigi tak kena buka ni. Dia punya Habib Nabi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futihalaka abwab. Mun pacet beun nge kunci nak kake ngepas, lo beng masuk bedegi gigi-gigiin futihalaka abwab buka, keneng buka lah beng jeneng buka. Wa illa lam yuftah lak, mun enje tak pada kekiniin tak masuk keng kekiniin korajon tak masuk atau masuk gerigi tak pada. Iman ke Gusti Allah, iman ke Kanjeng Nabi keng tak cocok syariat tapi Kanjeng Nabi, tak norot Kanjeng Nabi, lo tak iman dak apa saya ke Kanjeng Nabi, gerigi tak pada. Sering di lemere gigi telok di nak tak ada gigi tak masuk. Kontak ke sepeda motor, ada kopi ni, sebodena dealer ya tak ada kontak. Ya beda keng saya lenyap mana kerap pernah manusia. Keng lebih di krikin je, girigin je bad, lain setiap kontak ni kah. Iso tak ada. Kontak situng terbalik tak masuk. Kontak situng keng terbalik tak masuk kunci, tak masuk kontak dia Pak. Bener gampang keng senepak gini nih serepot. Sepenting dalam hati la ilaha illallah. Bemun tak apa ada kon, mun tak ada gerigin. Konjin badeng ada gerigin. Apa saya laku, apa saya perintah tak laku nih, apa saya larang tak jauhi. Ya masuk ki, buka ki keng abid ki ngebay gerigi apa boleh ki entar ke tukang ruah, ki budaya buru keneng. Berarti tukang ngebay kunci kan tu sombong. Ndak sing ngaji. Ada. Dan bola setengah maling dia bola. Ya mau anti kunci teh maling mon kunci teh aja. Masuk kapi. Mon kunci teh aja. Jadi mon gerigi entah apa ada Abu Imam Wahab bin Munabbih ni bener ocan beun ya miftahul jannah la ilaha illallah walakin laisa miftahun illa walahu asnanun. Setiap kunci pasti berdegigin. Pasti berdegigin. Fa in ji'ta bihi miftahin lahu asnanun mon beun kunci kena bi gerigi en kena bi gigigin. Futihalaka buka kan ku iban. Ya wa illa lam yuftah alak. Kemudian je tak kira buka sebab gerigin tak ada. Masih ada kunci nah. Masih ada kunci nah. Taib. Paham lagi? Jadi ibarat bibit lebih kula ban manjenengan. Kare jegeh bibit iman nikah dek remasa kira abuwa ketakwaan ke Gusti Allah. Lamun orang iman kutu orang takok kutu ngetela. Apa fungsi iman Pak? Takok ke neraka kudu ngetelak ke neraka, takok ke kuburan kudu ngetelak ke kuburan. Pengetela ongku tak kira nyaman ngakan ya. Pengetela ongku ning siksa kuburan, pengetela ongku siksa neraka tak kira nyaman odi. Cek pengetela pangeding dak suara orang saya biar tak kira nyaman odi. Engki cek ngetela orang saya siksa ning dunya saya pembunuhan, pemnapa pun sing telak rede ni mula tak kuat. Ini ke fungsi ni iman ni kah.
Mun iman dak ke pangeran kudu ngetelak, lah dak remah sing ngetelak ke pangeran. Iman ke Kanjeng Nabi kudu ngetelak Kanjeng Nabi. Dak tak teman ketemu. Mangkana orang takut ke Gusti Allah nikah tandana orang seiman dak ke bareng gaib. Swarga neraka gaib maksud tak ketela alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif lam mim Allah sing oningin artinya alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an nikah ada kemamangan. Esen ada keraguan-raguan raibah, benar syakkah. Maknanya apa ada? Tapi raibah nikah tingkatannya lebih tinggi daripada lafaz syakkah. Syakkah mamang, raibah mamang. Tapi syakkah kemungkinan enje, tapi mon raibah tak mungkin wis. Ada kemamangan sekali. Hudan lil muttaqin. Al-Quran tadi petunjuk kangge orang setakok dak Gusti. Apa tandanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang seiman ke gaib. Iman dak gaib, malaikat tak ketelak gaib. Swarga neraka tak ketelak gaib. Zaman pas ngaya sorong ketelak mosok gaib. Tak ketelak. La fungsi iman yang berketak ketelak nikah. Takut ke neraka, baca tak ngetelak dia, ya pola iman percaya dia. Mak terus masuk surga, pola ngetelak surga, tak ngetelak, mak terus masuk. Ini kenyamanan kekuatan di iman semendorong untuk berbuat taat, iman sememperkuat orang ini tak berbuat maksiat. Mon iman ada asalate, iman tak kuat, lawelo. Jok. Yereng sakone, esoko, oh tak bisa. 1 juta, enjak, 10 juta, enjak, 100 juta, enjak, 100 miliar, no, gelo, no, jadi perkuat, nyaren iman nika, jadidu imanakum, nyaren iman ban kapi jangan Kanjeng Nabi. Qalu sahabat pada matur, fa kaifa nujaddidu imanana, katipun panapa carana untuk nyaren iman. Maka jawab Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaban ucapan la ilaha illallah. Begena macam la ilaha illallah nikah. Mon la ilaha illallah, apa la ilaha nikah? Ada artinya mon la ilaha. La ilaha ora ono pangeran kang ting sembah ing dalem wujude illallah kejaba Gusti. La ilaha illallah, la ilaha. Benih Laila aja si manis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tepat Allah la nafi la ilaha mangkan cek terbentur la ilaha ada maunya waduh gawat. Taoneng pola bener pola kula keng taoneng noroan nikah. Reng saya senengan. Ada Allah. Aja. Ya pola reng nyaman orang tak sadar pola dadi la ilaha illallah ne pun merasuk ke jiwa. Mutalahim pun dadi daging, dadi doro. Jadi pertama na gena la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ketara. La ilaha illallah kita oneng. Ki norok sedek senagen apa, ila norok tahlilan je lah. Norok tahlilan je lah. Ada orang yang sempet. Tahun yang kula makmun ketemu bi orang ngak ni kemalolo. Coba nyojeng orang mestilah berjuang. Kalau nyama berjuang lah tepes mula berjuang langkong kan kak itu berjuang ya dulu berjuang boleh kan kok. Mula nyojeng perjuangan je alamat.
ki buru muka kan itu ki sekonek kan berjuang ki konjak pilih saya tak ketemu di perjuangan saya bila saya nyaman berjuang engki saya ketemuan boleh berjuang boleh kak itu jamnya manakib aduh ki berjuang kan itu ki ada alamat je lah kelitikan mulai deh jauh mulai berjuang jauh jarang pah nemu ampun abid kayak itu pun alhamdulillah pun rame pun pusak nih pun jarang ketemu saya setuju lah saya nyanyi ketemu lebih berjuang itu aja ya kini kayak ki buruk kak ditemukan oleh ki senapa bulan ki berjuang kan itu ki ki waduh tak kuat kok mulai kena yang berjuang jeng kok muncana buah datang malam raja kerepan raja daerah masih ketemuan berjuang dia cik aku lemon datang tengah malam telepon bi nih kak wah datang malam kok lebar ngara lebar atau cik berjuang Masya Allah jadi iya naruh aja pada orang nggak sampai tina apa kak itu tak lemram medaki jam ya tahlil tak gelem rame ki pastorator seki sokine tak sae kiai ku aduh no apa no jam ya tahlil lah ku aku le nyembeli ki embik le ngerakap sedeteng ku tak jauh di kantor di beren ini Pokoknya gue ngocah, mon tak norok jam ya tahlil wis, Pajaran Timur terus ramnya, tak lem ramnya tina, cek tahu sangereng ngerdaji mahdi dawahi, terus ramnya to, cek tahu sami ramme, pokoknya mon tak norok mon mate cek tahlili, mek ketibi keluarkan aja, mon saya di badan jahatan boleh, soki, apa norok jam ya tahlil, malah mate nyembeli lagi. Sampai lah ngerakap sedeteng, sering lapar kapit lah tato ngakan daging, ngocak ke gula, petoron sepi kerjaan ko, petoron sepi kerja petoron, akhir meleh, kang kui tahlilan je meleh speaker, toman, ini sepeongku bah, sepeongku, tidak berjuang, candeng mener ada kakak ya. Saking ada banyak, saking ada apa sampai ada keakah itu, lah berjuang. Tetapi pegena mon maca la ilaha illallah ni palanceng Allah mah. La ilaha illallah. Mon pebenter cek ngurangin nikah. La ilaha illallah cek terbenter nah. Cek ni seguni. Dan kadang majibusro membintah la beri la ilallah beri ning sapolo. Sama sa oleh duar. Sama sa nguncung kiai, nguncung tat ustad, nguncung masyarakat long molong amasa dua beri ning sepolo bi maji busro la ilaha illallah sepolo kat singkat subhanallah bihamdi jarani serjan guna beri ning sepolo mikki sarepot duare semolong gedeng go seru beri ning sepolo bi maji cik ni sergu cik sekonen gelu dan kadang masakip cik ni sekone ramon tahlil ni sesapot repot keburu cak mulai kadek mun keburu aja sing kata beri ning seberapa menit tahlil aduh sak repot apan berempanare ngobai bikang ngobai kucur ngobai jajan sebarang asak masak tak beda-beda den beri sapolo dolim nih kemaji ya Allah iya pacet maji lah tahun le ting malu lemare wala hatam na lemare tapi ting malu lah tak apa teh mete waduh pelanggaran masih usra la ilaha illallah saya rasa ongku na mautin maji kebele daptan cek nih sekoni sini lemon reng mate tak panapa kan benar dari hari pertama sampai hari ke-7 sampai tok peton lumayan kan semua benten mau nengak pak polon cek nih sekoni kebele daptan aja mulai nyatos ngahole nyebu pendak ini ser
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah beri sapa Allah. Lah tak ada kul huwa ada apa langsung adu-adu nak jangan kul. Nih. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada la ilaha illallah hisni. Ni kata bun Gusti Allah ni hadis kudusi, tetimon panyandar dak Gusti Allah berarti hadis kudusi. Mon ini sebataki ke Kanjeng Nabi berarti hadis nabawi. Pada kan nenga hadis kudusi ya bun Kanjeng Nabi, ya bun Gusti Allah. Hukum hadis kudusi baca dalam salat, batal salatah. Daripada bun Gusti Allah. Hukum orang tandi wudu neku ayat yang kibaneka hadis kudusi bani ayat Al-Quran tak harus andi wudu menabi hadis kudusi. Dabun Gusti Allah dharma hadis kudusi. Kocak hadis nabawi karena semedepak Gusti Kanjeng la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kalimah la ilaha illallah hisni tang benteng jan Gusti Allah. Faman dakhala sapan orang semasuk hisni datang benteng amina min adabi, aman dari tang siksaan. Bebenyak orang ko nanika lata la ilaha illallah Pak. Ngemban ana la ilaha illallah. Masih tak pati tepak mon reng lambe nika. Mosok pati tepak mon dikir. Cek la ilaha illallah je lo lelo mon ngucap. Tapi pacet renggon la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagu nering aku sida, lagu nering mate lain. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Harus berarti mekol reng mate. Sing gak kelero lagu aja lain. Masa reng kikir lain. Kikir reng kono ki atikir. Cek tambah ngebena la ilaha illallah. Ngamok lo berarti. Tak ada. Bahasa tahlil lagu mekol maji. La ilaha illallah la ilaha illallah. Bosenga ngak kelero lagu. Pas kiren la ilaha illallah ngamok. Lain. Masih mbiyan umpama ngajak ke sebine ro. Atikir tulit la ilaha illallah. Tak lem paham tulit boleh la ilaha illallah. Nja apa mak atikir tok ben. Tulit boleh la ilaha illallah tak lem ngerteh dia. Ngemban anak lain lagu noh. Ngemban anak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngemban anak jangan sekira kami tulis edu. Ngemban anak lagu reng mate. Ngemban anak lagu ngamuk la ilaha illallah pakal berarti kebayin baban tak le mole. Jadi orang seahli la ilaha illallah berarti masuk dekat keamanan bonan. Keamanan. Mater muka kon bancinangan apa ahli la ilaha illallah dalam situng hadis. Dalam situng syair waqad hawat hulaf dhatus syahadati fahiya sabilul fauzi was sa'adah. Fa huwa sabilul fauzi was sa'adati. Man qalaha mu'taqidan ma'naha wa kana 'amilan bimuqtadaha fil qawli wal fi'li wa mata mu'minan yub'atsu yaumal hasyri naja aminan. Wa qad hawat lafdhatus syahadah benar-benar telah mencakup atau meliputi napa lafdzus syahadah kalimat syahadah. Fahiya sabilul fauzi was sa'adati ini jalan kebeceraan jalan kepecaan, jalan keselamatan engki penekah la ilaha il wa man qalaha muqtadan
mu'taqidan maknaha serana orang sengeko mengucapkan dengan mempunyai iktikad keyakinan maknaha ada ke maknana benar hanya sekedar ocaan mun karo ocaan masih manuk ngocak Pak manuk mincur Pak la ilaha illallah la ilaha illallah manuk king tak ngerti ke maknana namun kulo sampean kudu ngerti ke maknana wa kana amilan bi muqtadaha ngerteh ke maknana ben ngelakonin sedeti kewajibanna mun sampean ngakoni pangeran segusti Allah sebagai pangeran ya dharma mestinna Pak ngakoni orang sebagai jeragan kudu nurut ke jeragan alakoh ngakoni sebagai guru ya ngaji ke guru ngakoni ke reng tua na patuh muljaki ngakoni Gusti Allah sebagai pangeran harus patuh harus nurut nek kamu nyekocak napa amilan bi muqtadaha fil qauli dalam ocaan wal fi'li dalam perbuatan wa mata mu'minan dan mati dalam keadaan iman tetap dalam keadaan la ilaha illallah sekalipun seberaan bilis podek sekalipun seberaan biji gandum dzarrah atau burrah ataupun syairah yub'atsu yaumal hasyri naja aminan maka orang bekal bejekeun yang yaumul hasyr naja selamat aminan aman pertahanaki neka la ilaha illallah apa biasa masih awai tutup bisa kacer la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah masih awai ya tiker awai jeung at-tatsa'ub minasyaiton orang awai ini dari setan soro tutup bisa kacer untuk nolak adiker la ilaha illallah awai kain mainan ayam goreng ini dari setan ayam goreng nganeka orang se selamat pasera orang se mengucapkan syahadat syahadu an la ilallah atau kalimah la ilaha illallah menabi neng babus syahadah tak kening gente nih kah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah bada orang Islam keng gente kanjeng nabi ini ke gente asyhadu an la ilaha illallah adamu nabiullah tak sah syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah kengja tunda pada orang Islam tak kena tunda anu belajar kada tahu sangki pun semampu dengan lu kami belajar lagi sepenting Islam kada saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kudu ngerti ke maknana harus ngerti ke maknana makanya terjemahki ke bahasa Indonesia cak dente anu pun semampu pun sebisa pun ngucak walaupun pun tot pletot tak fase tak apa-apa pokoknya syahadat terus tak keneng semaja laku pemare kada atau belajar kada aja nah aneka keistimewaan apa la ilaha illallah pemantep khalisan min qalbi pemantep pa ikhlas dalam atena yang saya ngai belen boleh baca nah cek pepanda la ilaha illallah la ilaha illallah neka bene kalimat tauhid neka bene ini artinya lopot neka artinya neka la ilaha illallah la ilaha benar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah melancang Allah malahdzul jalal lancang la ilaha illallah la ilaha illallah makan cek terbentar boleh taruh ke buru termoga detail masih manfaat termoga itu yakin orang semin ahli la ilaha illallah amitna alaiha yub'atsu wa nub'atsu alaiha wa yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim la ilaha illallah ahyina alaiha ya hayy wa amitna alaiha ya mumit wa ba'athna alaiha ya ba'ith wanfa'na warfa'na yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim
Nyoon ke Gusti Allah, ya Allah paudi la ilaha illallah. Pesetah dalam keadaan la ilaha ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna pecukuh di alam kubur kelaban la ilaha illallah. Keng singak kelero lama lanceng la ilaha illallah. Beda artinya namun la ilaha ni kata ada artinya la ilaha illallah, la ilaha apa la ilaha. Lama lanceng la nafi la ilaha ora ono pangeran kang den sembah ing dalam wujude illallahu kejaba Gusti Allah. An Abi Hurairah wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافل. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا سل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. فاتنا حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الكافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عاقزم الفقر وقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ بكر بن سالم أخي عقل بن سالم قطب رباني سنة شيخ عبد القادر جيلاني سنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المليباري والإمام ابن حجر الهيثمي وأصول مبرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس
ثم إلى روح القطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم المقدم ثاني الحبيب الرحمن السقا وأولاد عمر مضر والإخوان ثم إلى روح قطب الشد والبلاد الحبيب عبد الله بن آل الحداد والحبيب أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وظهورهم ثم إلى الحبيب عبد القادر محمد جد الحبيب العلام محمد بن علي بن أسم بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى الحبيب علي كويتام والحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب بكر قرسي والحبيب شبوت البوتي والحبيب عبد الله حداد سانين والحبيب حسن بهرون وأصول وفروض والحبيب جعفر بن شيخ نسيق والحبيب علي بن سيقا وسبب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سيقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه مالان والحبيب صالح بن السلام بن مسلم حامي تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد بن صالح الدار وأصول مغفرهم ثم إلى روحي الحبيب مصطفى بن أحمد بن محمد العدرس وأصول وفور ثم إلى روحي الحبيب محمد بن حسين العدرس وأصول وفورهم ثم إلى روحي كيهجي جاسم نرسل وزوجته وكيهجي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفورهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي كيهجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى روحي كيهجي عبد الحليم جاسم وكيهجي معروف عارفي ثم صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه خصوصا إلى روحي أخينا Bapak Selamat wa Pasrapan wa usulih wa furih ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلم نفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشى بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويكفينا شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلافنا صالح مثل جلسنا وإنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم